Hita ni tuhatay manatarsura di sada Tesalonik bidu 4. Mamuka may siyan ayat 10 tolu ro di ayat 10 alu songonan maridok. Lain ang matakas boto muna leyak kadungan taringot wag ka nang mutingi. Asaw nang marsak kamu songonap ka na liban. Naso marpakrimon ay molo por siya kita nang mati Jesus dohehe sa dokto gihono ni debatado rapto Jesus at kanang mutingi marhite-hite ibana. Ay hata ni Tuhanino na hupasa kami nuwain Tuhamu. Ia mangulu pehita at kanamian ro di haroro ni Tuhani. Dagok sumuro kita siyan nasida ng mutingi. Ay natuwad matuhani siyan badwagid dyan mardongan surak-surak. Marsuara marraja ni suru-suruan. Parbegema sarune ni dibata. Dungi hehe mayang jumulo akka namate di bagasan Kristus. Duksongoni kita na mangulu dobe akka nanyani tayo na mahita rat nasida di bagasan at topun. Lawan umuno Tuhani tulang kita. Jadi olah ni saya toktong mahita rapdo Tuhani. Atau masya pulang mahamuna marhite-hite akka hatay. Ido saha. Maragam do parang pinotoan do pangatusion taringot tunamoti. Apalagi nang diharap batak. Ragam doy, adong doy do, muting alias mate, manang mate makar, ima molo, dohok mate, matokpas tataring, ima molo, matatu si beis yan ruhut ni, abatahon manang adat di kegayan bata, na mate makar na, mate tokpas tataring, pengbulu dan lain segalanya at kusibay jala marite-hite na buti parlingotan niya moding paingot ton mga lupa kung sa luhut na kajolma bawasan na hitape na sedang antri doon umay ledak taboto numur orok piga hita di antri jari na indorade wahama na mangantri sudah daputan adong nahot mangadong namiyan dangadong nalikang yang bosian kamatian roho dia kamanginan dangadong nalikang nasiyan na kamatian ni lai muluta sukun adong masukut-sukut wita numayan isay mahita ulo mate mangadong wasa ala di pahamap pamikirat ta amati ani unang badunian buha alasan na murang naay dobe nanayag si parehok ko murang naay dobe akka nanayag si paturehok ko marhite ng parya na konon marhite akka na asing dohot sa luhut namasa dito nga to ni Portillo mulutong boy niyan unang badunatyaw ima pangatusyon nga hadurmaw nang diadat batak pe nung nga bemate ko na nung nagidang miroha mula dok surubanyak kasi gaynon na dakpe sa dope tumauli-bulong ikong mauli-bulong nung nga nagmate nung nga mate ko na nung gidang rohana diala batak may ropa ni alay kusod na nga doon raya pe diala nasa na aduray nung nga bemate ikundang mo ito be sari matua, iba sari matua, ladok siya nadungan na. Dang mo ito be sa matua, ladok si baynon na ikut sa matua. Iya do tahi tutua bata ko. Tari mo tunamotingo, tari mo tunamatio. Bagat na di sino hita na yung tiruan ni hata ni Tuhan. Bawa si Paulus pemadok materi PHP gabilaban ay Kristus do hamulua diaw jala laba do nang amate ya ido wa sa ido laba
nung nga pemate tungkol ng marlaba, ala marite amatiani, ido, pentilasi ni, sahat tuharajaw ni, di ba ba? Berarti marlaba maabe, alay, dilarang mendahului. Ingat to, anong muram-murambo? Ala na mendahului, nang bisa lutuhan. May bayar rambu-rambu siya, atau mulung nga maate, ape nga baju pa lutuhan ni, dilarang mendahului. Ang mo ito, dang boy mendahului panggilan. Di marka jalap ya dong bali dilarang mendahului dengan harapan sa sila. Asasa at tutuju. Ala na dia mo dialak kadungan na ni hakulungan di baga sa Kristus Jesus. At to nga sa sahat tida. Tuna ni hirim ni turpukon. Hindi ya masilawno. Ulilo nating ng mate. Tima alay adong dutong jabbar ni isugot par jabbar bini isugot kobar tu asinero kanini bata diturbukong mo siya ditaringoti bah mulo masa pe ari ng Tuhani akan namatay na dibagasan Kristusi dipahihi jay wahami hape tinggal mahami na mangulon ni tamarupa ni nadi paturang nadi atuy ni tamar itu kupon maragam do cara ni di bata papunguhon ka bangsona na porsiya tribana asa sakat jalatol has tuharajaw ni di bata tu surgo hasunang di porsona maragam do cara ni untuk pun naking bolo ka na mamuwi papunguh mamarinte lugu mulo ng mati na panagparjuli badi pahihimay marite suara nasiyan surusuruan at tong naksumurog kita hape siya nakanang parjolo mutingi unang ala parjolo na sila mutingi ato ma nang monting ma nang mati ma gua kamu doon majo dapat sumurog kita siyan ng mutingi manandang adong rupa ni ala parjolo alay muting ala parjolo alay mate ala bagurang memang budang dosana daw sude lumartik kiwi so pardalan ni jarum jam na solo masokot mula dong jarum jam na nasuob na sumarbatan man mabangat ko siya taringan ko na mo di pardaging naantay da musay kurang at yun umain namate dak di pardaging tam pardaging mo doon namate alay tudos may mananamate alamate partotyon na at kadiya manamate partotyon naon nasa'y mura-mura muruk so taktasan na aha nanaing simuruk ko nun namate mapartod yung ni nasa saring marbaday naso takkas ahalana namate mapartod yung ni nasa ijot lusisaw nasa ijot huruhara naso pula dia turehon di huria namate mapartod yung ni na apatis taringot tu gareja namate mapartod yung ni berarti kurang duha pidol malihas yang anon ati pe pamatang na mangulo alay mate partutyon na tongdoy kun di pay mo hata ni tuhat tay tadi bada sa salaryo beta do do po pakoreksi majoy tanong mate do partutyon pa alay mangulo do pedagit pa mula dihirim ni tuhat taong nang mate partutyon pa at tong tapangulo ma dalam bahasa Indonesia alam udang murah mungkin di kumwat tahun tang apalahatus marbahasa Batak translate sa itu bahasa Indonesia bahwa ketika seseorang itu hidup ideal dia harus sehat jasmani dan sehat rohani dia harus hidup jasmaninya badannya hidup dan imannya juga harus hidup
Karena mereka yang mati imannya adalah mereka yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Jalan pintas dianggap pantas itu adalah salah satu bagi mereka yang mati iman. Mak, asal mak. Mak, asal mak. Jalan pintas dianggap pantas. Yang luar biasa. Ditutup mata haporsyawna, mangulahon at kaulahon nasala doy tarimok na tutunian. Alaikon ulahonon nama bahwa ia menutup mata imannya untuk mengerti sesuatu kebenaran atau keadilan. Namate maha porsyon. Lanino dia muna lihat kadongan naing dong mangolu pamatak tanumaing nang harus ikong mangolu ha porsyota. Asa tikos mahida tutu anak ni dibata akan nasu anak ni dibata na mangulu memang tutu pamatang na ada mulu mate pertudion na dengan anak ni dibata atong taboto manuay kape isehika anak ni dibata adu manang naasing lan itu dia muna dia kadungan dinang mati hapur syautay di paingot kita ipalubat kita mangulu do kita numayang mananggang secara hapur syautay. Mari bintang kembali mata iman kita melihat apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang dibenarkan oleh Tuhan. Karida do memang nang ditonga-tonga ni akka organisasi pe, nang ditonga-tonga ni rumah tangga pe, nang ditonga-tonga ni perkarejua pe, na mangulu ibana nang dihapur siyaw manamada. Tarida dui, masih jujur mulu ni rumah tangga rupani, masih jujur mate hapur siyaw na, tikos diulau namai salah di pandangan ni natay. Ikos diulau ni natay salah di pandangan ni amatay ng lain sebagainya. Ditunga-tungan niya kaparkarejoan ba yari sarana guru rupani asal mah ruaw isiap sitkonin na rupani lau lepas tanggung jawab akabilan ba argargat tumibay nubak na dan lain sebagainya. Panamati mga porsyon alay bulu halak natakas mangulu ha porsyon na diulaw ditang menjawab na kubar tuna ni pehon ni dibata dito nga to nga ni mulu dimana mangulu ibagasan ka porsyaw na porsiyat ni dibata dan na porsiyat ito iyo kala nito gaya muna lihat kadungan mulu sa hati kita manaringuti na mudingon berarti manaringuti haroro ni Tuhan. Adigang may masa haroro ni Tuhan. Adong nahita ng boto. Nung ngaro, ido ben nahalag gabi anak na niya siya ni dibata. Siya doktor di porbadiyam niya di bagasan rohan. Nang roro Tuhan itu sih. Daktahe mo lulong langsung express secepat itu mu bajol mah. Bah, nang roro harua. Todi ni batatu siya do namo apalagi contoh na halak ng jarak marminggu ape torro bah nang rodo haru todi ni batatu so nin narupa ni ada nung nga masa nga robe di batay sa sitong na di bagasan ngulut taganuk marsarasan alay tatadda ma nang rodo manang nadaw polo lang do pero buka itu ni ate tay asa ro Tuhan. Ido mga lehong bogo tuhita. Ido na mga lehong semangat tuhita. Ido na mga lehong haipasot tuhita. Haroro ni Tuhan ni natapahan sinuway ni imay bana. Niyan todi ni dibata dibagasan mo. Oh. Ala na mo lungarong todi ni dibata dibagasan mo luka. La liya pehita mga lakka naso bobonoson naso mabiyar naso matiadia ala buha
Dipahami do. Di batado mga rorotaw, di batado manugunugwaw, dang madiyaraw. Ino nang ilokton para pasal mening. Jehovah si parmahanaw, dagtagang hurangan halak naman po mga intihoni, imahalak ng niyatod di bata, di bagasan mo luna. Alay mo halak na sumiyan dito di bata, sukunon naman, adiga duro Tuhani. Jalanak taralusi secara ungkapan. Alay taralusi de molukap matan haporsyo. Yan, uwi mo talong feeling manusia pencari Tuhan yung narupani. Alay pangalaho na taktikos na mencari Tuhan. Gudang narupani sungunak na pinipiling na manusia langitan ni nahape par ulaon na karakter na parangin na dang anak langitan. Alay, balik songo piling dunia terbaliki. Kudang dohalang anak-anak Allah tetapi perangai karakternya tidak seperti anak-anak Allah, tidak seperti yang mengenal Allah. Naik Roma Tuhani ala nung ngaro memang di bagasan udutkan. Nung ngamian di bagasan hati-hati, nung ngamian di bagasan hadir yot. Ala nido rangadong be secara ada batak naing takkas burut pa. Rangadong sa sitong ay marhite hatan di bata. Rangadong sa sitong na hubungan ni namuting dohot na manguli. Ditikyagin da penguburan ni ngatakkat siya ni. Ale siya donang Sepano do mulam jalan mulam mo bebetano alay na siya debata tod di debata mulak tu debata ide benna dakpola sa tulog kita di bagasan hapursiaon molo ak kada niya bata piru pani namar rumah kun si PBB kung may mentira dangadong lisoni di pungat taon molo ditiki mapong sa ibay nakanaasi puro rumah-rumah na yun ditik kimapok baru ditik kiziara ay na sigare surya do sigare ni baponim na ibiyay buti isa baka di isa do yun na asuluman nyokyat ko na tonggi dekat kanaasi udahlah itu bukanlah gambaran mengenal Yesus. Ada naman ada di batay mahalap we ma nagparjulay mululaw pa hita jiara to si napay ngot to kita ro sa sitong sa mahita sugo tukal na sumunon at tong alani upatiur maparani molodong diulahon hita pek kajiara ro pani suadong be unang bemasan yan desi namangido hagogon namangido pasu-pasu siya namuntingin dami mo to'y mamasumasu umagatulaw mo tupad dita sa pasu-pasu ang gusto namuntingin ang anong be nasay be tugas na ditiki ujung ni kulunay alamido diya mo na liyak karungan na hinahulungan si Paulus ulaw pataktas suni di tunga-tunga ni Hakristenon alay nang mataktas buto muna leyak kadungan taringot tunang mutingi nang taktas butot ta yan ang mutingi nung nga masuhot yan sa ruhot dangadong bay na mariariak dangadong bay na mangisap sigaret dot at kanaasig yan ang mutingi nga sobe daging na yung dadi nga malak kini alam buto pinay mulak gay di bata lo di bata puso di bata di masa kehidupannya dia senantiasa mencari dan memuliakan Allah Bapa. Tong tahiring do
gabi sada hita siyan akka sa luhut para jabbar manang gabi anak ni bata. Jala dumang mabiyar ng adupi hamateya. Ala tapakami ng king hamateya ni dudalan. Lao gabi pa jukpa. Rohot di bata. Itong marturo majohita isi mahita na ulumatik. Kadang nga do. Ito muhado hita hape. Alanay kung mato hita sa luho na ditik kinabi. Hape dang ulo hita mati berat tidak ulo hita pa jumpa dohot. Tuhan ni. At tu dia mahita. Mulai do ketanggap ta tu dia makibla. Mulu lang ulo hita mati. Alay itu dilarang ng dahulu. Sudah. Atong mulu anak ni debatado hita yang mabiyar hita pasrah sempurna do hita di sini. Pasrah sempurna do hita di sini. Suku-suku dapat dua. Cura maro suku-suku ni bagasan dilitan man. Mulu mati ho ditikyon. Porsiado ho mati. Pasti masuk ke surga. Dok kita naboy mga lusi. Pula bahaya kaya pandita mo doon mga lusi pe. Aduh kita naboy mga lusi. Pag gabi gamang duha porsiya kita huberin dungaw marjanita. Magukyat duha pa yung nangaw marjanita. Adong kita naboy mga lusi. Molo mate naktamo to na bangon isa guru di ba? Aduh molo mate itatik yun. Pos luruhat tayo sa atin at surgo. Ngasang siya na uli mamering ha-Kristeno sinumayok pa doon. Sebagay anak ni dibatay na niya kung pos ruhat pa. Manangahapin na masa ropa dyan ito huni. Kung ko naaw nga sahat. Alay mulugang bulu ha-Porsyot ta. Alani patiur maha-Porsyot tay. Margite. Kegiatan-kegiatan kerohanian. Ano? Patiur. Unang gamang, unang rago, unang samsi, moloro, suku-suku ni musi. Kaya mungkin olor sa bulan na mulog siyan puluhan marsol-sol, marhopal, tuling puluhan, sukunok udah musi haduan, molo di leon, katitak-tatik ketua, di garzat kamatik. Sukunok udah haduan. Tapos rohat tayo nang, molo ni kurbanisip kita musi, berarti nggak ada perkembangan. LLD may biak-biak di sido PHP. Alam nito di mo nalang kalungan na hinahulungan ngay kopos rota. Adong doro Tuhan ilaw mano muhita titiki. Roy bana mga lapita pos maruhat. Alam ni at kadiala na mga puli pe tunatong na mga puli na munat. Yat walahan mo lumasa mate soni marbiloa bahasa na la mga puli. Habe mo lumasa di bana ponggol ng putek tanggurong na alani tamis atok si sumi alay ikupos duruhat ka robe manang naman yan dalamay laubo maglausahat tuharagaw na diwagagitsa masurgo hasunangan nauli ng pinarade ni dibata isi mahitaw lo na doon marturo majuin tongdangan alay naing do parsidoho kita baik anak-anak sampai lansia ikot tusido sa bulot pa eka nga tayo deho ni apalagi mo lorong akka di acara batak mang di acara pesta pembangunan sa ilu tumagon marbiluak pangurdo tarumani mo lo di dehon sumpuwi sambulo tadoy kamay doon ito mga doktor niya, budiha. Alay, yung ro, ditikilay, ulang dyan niya ba? At tuhobi. Alam ni, di mo naman namin na niyang hulungan. Pos maruhat ka. Alam ni, tapat yung mahapor siyot. Tapat yung maparnidaan ni hapor siyot. Unang mate hapor siyot.
di na mangula ulaw ta si gano pare di bagasan mulut bitsan dile o partikyani ari nang ginatabolos si ari-ari tapusi matuhani taulok pong maibana tabay malas ruhana marhite-hite ulaw kay alaido hape sorminan ni anak ni Dibatan. Amin.